uthando lwakhe, uthando lwakhe, uthando lwakhe luyamangani, uthando lwakhe, uthando lwakhe, uthando Sihamba, sihamba, everything we do, amen. Only believe. I am thinking of the rapture in our blessed home on high, when the redeemed are gathering in. I will raise the heavenly anthem in that city in the sky, when the redeemed are gathering in. When the redeemed are gathering in, what's like joy and free from sin. Oh, how we'll shout, and how we'll sing, when the redeemed are gathering in. There will be a great procession over on the streets of gold, when the redeemed are gathering in. Let the music go a singing over city will be rolled, when the redeemed are gathering in. When the redeemed are gathering in, what's like snow and free from sin. Oh, how we'll shout, and how we'll sing, when the redeemed are gathering in. Saints will sing redemption story with their voices clear and strong, when the
redeemed are gathering in. Don't the angels all will listen, for they cannot join their song. When the redeemed are gathering in. When the redeemed are gathering in, what's life so empty from sin? How will shout, and how will sing when the redeemed are gathering in. Then the Savior will give orders to prepare the banquet hall. When the redeemed are gathering in, and will hear His invitation, come ye blessed of the Lord. When the redeemed are gathering in. When the redeemed are gathering in, what's life true and free from sin? How will shout, and how will sing when the redeemed are gathering in. When the redeemed are gathering in, what's life true and free from sin? Oh, how will shout, and how will sing when the redeemed are gathering. Last time, when the redeemed are gathering in, what's life true and free from sin? How will shout, and how will sing when the redeemed are gathering in. Amen. Amen. There's a song right next to that one. It is Sweet Hour of Prayer. We'll just sing that and then Amen. Sweet hour of prayer, Sweet hour of prayer that calls me from a well of care and meet me at my Father's throne.
Amen. Kimulele, Jesus Christ. Lord, be it on earth, under earth. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ has purchased us, Lord Jesus Christ, Lord, at Calvary. We came to honor your name. We came to magnify your name, great eternal one, because you are the Lord of Lords. Lord, that's why we are here. We would like to thank you, great eternal one, for the grace that you have shown unto us. Lord, that we can receive the end time message. Because without the end time message, Heavenly Father, we would be dying with the world. We can see, Lord Jesus Christ, times are telling us that time is fast spent. Lord, help us to be serious with your word. Help us to remain focused, Heavenly Father. Lord, may you help our families. May you help our children. May you help our parents. May you also help those who don't know the end time message, that they may know you better, Heavenly Father. Lord, we, as the song has said, that you bring petition, Heavenly Father, in sweet hour of prayer, great eternal one. We have brought our petition, Heavenly Father, that we are nothing. That's why we have come here, Heavenly Father, Lord, to give you all the praise and honor. Forgive us of our mistakes. Please forgive us of our iniquities, because that's where we err, Heavenly Father.
Lord, may you look at us with your mercy and your grace. May you wash us with your blood, great eternal one. Lord, we pray for our precious brother who is song leading to us. Lord, he's a young man. May you strengthen him, Heavenly Father. May he see that whatever he's doing is not all in vain. That it will benefit him. It benefits the economy of God. For him to song lead like this. Lord, his age group out there, they are dying. We can see, Heavenly Father, may you strengthen the young man. May you give him respect everywhere, Heavenly Father. At school, may he also be able to, Lord, prosper, Heavenly Father. May you also help our precious brother who will be ministering. We don't know what he's having, but you know, Heavenly Father. May you refill him with the presence of the Holy Spirit. That whatever he's going to say, may it come from you, Heavenly Father. We don't want to hear words of men, but we want to hear words of God coming out of the man. May you anoint him with the presence of the Holy Spirit. Whatever he's going to say, let it benefit us, Heavenly Father. We've got little children, Heavenly Father. Lord, they don't know anything, but we pray that may they be submissive under the Holy Spirit. That, Lord, may they be under your control. When they cry, may they cry, Lord, be quiet, so that the word may reach our hearts. We pray, Heavenly Father, asking all this, Heavenly Father, to those who are sick. You're still the provider. You are still the healer. We apply Isaiah 53 in their lives. To those who are sick spiritually, Lord, may you help them, great eternal one, that the word that is being preached, may they be comforted, Heavenly Father. May we have faith and only believe. In the name of Jesus Christ, we pray humbly, asking all this in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Because already musical item. Kopelo ka mo go di bitsang ka teng letle mo pele la telana. I have mo brother Tabang Makafula, I have sister Chokwe, and then Kinale Hammanskraal Assembly and the Potter Sisters. Amen. Amen. In Him we live, in Him we move, in Him we ever be. Amen. Remind us when our start to move, unless we move in Him. Amen. If we don't have the Spirit of God, how can we reach our goal? Remind us when our start to move, unless we move in Him. In Him we live, in Him we move, in Him we ever be. Remind us when our start to move, unless we move in Him. If we don't have the Spirit of God, how can you reach our goal? Remind us when our start to move, unless we move in Him. He abide.
I'm rejoicing night and day as I walk that pilgrim way. For the hand of God in all my life I see. And there is in all my dreams, yes, the secret word is this, that the comforter abide.
the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Glory. Amen. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land.
lift me up and let me stand by faith on heaven's table land, and higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I'm pressing on the upward way. New heights and gaining every day. Still praying and I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's table land, and higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has known eager to stay where doubts arise and fear is made. Though some may dwell where these are bound, my prayer, my lady's higher. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's table land, and higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to stay the utmost high and catch the gleam of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lift me on to higher. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's table land, and higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's table land, and higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher. Ahamise, se morena. Ahamise, se huena. Hakinyaki, hutulamo, kibasa upahanishwa. Amen. Amen. Hallelujah. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. When the devil can do me no harm, I'm gonna stay right under the blood. Under the blood, I'm gonna stay right under the blood.
Hallelujah. A ke lo shebana ba mo. Amen. Di bitso le matla la marana na Kriste Jesu. Amen. Le thabile bana ba Jesu. Hallelujah. Amen. Go dira ga botse. Rena re thabile se se go le re thabela go ba ratwa ba modimo. Amen. Motlodi wa dilo ka moka ke na re ratileng. Hallelujah. Nke be re se fa. Ibile nke be re sa tsebane. Yeah. Gore bophelo ba rena bo tshwere ke efangedi. Amen. Ya ge le ka buša le batileo mo awesome. Modimo wa rena wena motlhodi wa legodimo le lefatshe lebitso le le maatla la Kriste Jesu ra leboga. Amen. Wena modimo kgoši e sa palelwe ke selo le mo sebeke sa jwale kgoši re neela go wena re sa tlile mo karolo ya bobedi kgoši ya ka ya tirelo kgethwa e le go tlo lebelela mo lentšu la lo kwa wena o bolela re rapela le jwale kgoši ya ka re ya go mema ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu re ikokobetša modimo wa ka re kgoši ya ka re bekwele mo lefelo la maleba modimo wa ka thegela mo rena ka moya ga o tlo tšee lentšu la ga o le bolediše mo dipelong tša rena o le utulle a ke polelo modimo wa ka e be ya gago kgoši ya ka kutullo a e be ya gago modimo le godimo lefatshe ka moka re tloga fa kgoši ya bophelo re re modimo wa rena o boletše tlonofatša bana ba gago modimo wa ka kgoši ya ka sa lebale o tlama maatla ka moka a diabolo mekgwa ka moka le malaba le di-projection modimo wa ka re kgalema maatla ka moka kgoši ya ka le di-totem ka moka a lebitso le le maatla la Kriste Jesu re modimo wa ka maatla le godimo a tla tšee lefelo le modimo wa ka ka maatla o tlo kgoši a tšee taolo mo dilong ka moka dikgopolong dipolelo le mo tšotšotlhe modimo wa ka moka re re fa ka dipelo gore modimo wa ka wena o tlo go kgona go bolela wa gore thuša re kgopela le jwale re dumela ebile re tshepa lebitso le le maatla la Kriste Jesu morena wa rena amen. Amen. Re a leboga bana ba modimo a re baleng lengwalo la bobedi mo buka ya bobedi ya Bakorinte chapter 4 2 Corinthians chapter 4 bana ba modimo. Amen. Then re tlo bala from verse re ke leke go e bolediša ka mokgomo Hallelujah. ke a gopola re kile ke lebeletše fa alright a re thoma from verse 13 re fitla ka verse 18 tše dingwe tla di bala ka morago. Yona ga le ikweditše bala ka mokgao re na le moya wola wa tumelo wo lengwalo le o bolelago la re ke be ke kgolofela ge ke bolela mme le rena re a kgolofela ke ka baka leo re bolelago re fela re tseba gore e a thušitšego morena Jesu le rena o tlo re tsotša baba le Jesu o tlo re bja pepeneneng ga mmogo le lena gobane tšohle di dirwa ka baka la lena gore kgaogelo e bonale bogolo ka bontši bja ba lebogago ya ba go reta modimo ke ka baka leo re sa lapego le ge motho yo wa rena wa ntle a bonala motho wa teng o fela a mtšafšatša ka mehla gobane morwalonyana wo wa dikaišego tša lebakanyana e re ruiša lekhumo le letago le le sa felego le le fetišago tšohle go tlo ba bjalo ge re sa late tše di bonwago ka mahlo re lata tše di sa bonwego gobane tše di bonwago ka mahlo ke tša lebaka leno fela mme tše di sa bonwego ke tša neng le neng. Amen. Re leboga bana ba modimo re ka tšea madulo. Ke tsona e huma eng le bone le bana all right bana ba modimo modimo go tšhonofatše. Amen. So re tšwela pele ebile ga botse re mo service ya rena ya mafelelo ya di-Easter. Hallelujah. So re tlo no re ka metsotso re na le yone re no bolela gannyane ka lentšu la modimo. Today ke nyaka re bolele ka gowa goba kodi ya tumelo the voice of faith. Amen. Amen. Mo re balang gona mo gore kgone go e tshwara di tlo bala verse 13 mo ka sekgowa e re we having the same faith, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore I have spoken. We also believe and therefore speak. Amen. Amen. O ka ona moya o le rena re na le moya o tshwanang o wa tumelo. Jwale ka ge lengwalo le re ki dumetše ka tsebo o bolela jwale le rena re dumetše jwale re a bolela mara a no bolela ka baka la ronya ka o bolela o bolediša ke tumelo. Hallelujah. Jwale ga botsebotse ke tumelo e leng ka mogare e e bolelang dima motho wa tlhonofatše. Amen. Jwale be ke no re bolela ka taba ya voice ya tumelo because le gopole gore dilo tše ntši tše re le mo go tšona di
tlhodilwe ka polelo Yeah. modimo ile a bolela a re Yeah. ene lo tse re tlo di hwetša mo modimo nyaka re bolele Amen. mara wela o tlo no bolela ka re o ikwela go bolela e nyaka go bolela tumelo le ka mara hao Amen. then ke mo dilo di kgona go kgonega bo jwa bebele re we are having the same spirit of faith ra re ke tumelo re bolela ka tumelo ya semoya a re bolele ka tumelo ya ge motho a no ba le dikakanyo tša hae and then a bolela amen jwale le ka gopola gore maabane kile ra lebelela setshwantšho sa monna ola wa ko Britain o ile a bitswa a tla aga leforogo ko Sydney kwale ko Australia jwale taba ya monna le bile ka tsela gore o ile a re ga go na le tender e tswileng ka moka banna ba ile ba lebelela jwale ka ene ba lebelela ba shumisha metšhini mara monna le re khwetse le gore o ile a re mola metšhini e fetša go bona gore santa ke ntši ka sekgone re kwa gore o ile a shumisha his vision a bona go feta metšhini le science le dilo tšeo ka moka tsona a phuleletša santa kore go na le dilo tše dingwe ka mogare kore go na le motho wa rena wa ka mogare-gare ke yena a kgonang go bona dilo tšeo jale monnola ga a fetša go lemogagwa ka pono ya semotho a bona gore ntho e ke tlo e kgona eng jale ga a fetša go ba le itiišetšeo mo pelong ya gae kore ntho e ke tlo e kgona a kere ka nako ngwe kgwetša go na le leemo leo le baneng le lone kgwetša go sa tsere bangwe normal ntho e ke tlo e kgona ba buša jwa gore ntho e ke tlo e kgona kore go na le ntho engwe ka moara a gago ya o botša kore wa kwa leo ka sebe le dintlha tšeo ka di bontšhang batho tše di kwagalang batho go na le ntho e tiišetšang ande ka nnete ntho ile ya mo tiišetša gore o tlo waga le bridge leo bana ba modimo o le agile today le bolela so le gona le sa eme la go agwe ka bo 1930 something mara le bolo leo ke le banna ba ne ba re le ka se eme jwale bana ba modimo o le ga fetša go ba le tiišetšo yeo ka mo pelong ya hae a bona gore ntho e tlo kgonega a lata banna ba Australia ba mmušo the officials a fitla a bolela a re I will build it well ga re I will build it o ba sa yo bolela ka ronya go bolela o ba bolela ka baka la gona le selo se seng ka marae jwale ga botse ge sha la fitla mo molomo e be le echo ya se se tshomile go bolela ka mo pelong le ya swara bana ba modimo jwale le rena re le bana ba modimo re lebeletse gore re fitlhe mo leemo le mo profeta o re ga bolela o re dilo ka moka tše di beng gona tše re di bonang tša original tša setlogo ke lo tšele modimo le a di bolele ande modimo le go fetša go bolela a dumela lentšu la hae kore dilo tše di beng gona ka moka modimo di dirile ka tumelo kore modimo o di bone pele a di bolela then bibilana e tšwela pele e re e bamba ba perfect e ba boloka tlalo jwale ka tate wena a le yo boloka tlalo jwale e ra ka mantšwa a mangwe re swantse re fitlhe re dire dilo ka mokgwa modimo a šomang ka ona ke ra re bana ba modimo re swantse re be le tšhomelo ya modimo jwale le rena swantse fitlhe mo lefelo le le gore a re no bolela re bolela dilo ka baka la gore re di bone jesu kriste gore ga a bolela o re morwa ga a kgone go dira selo ge a sa bone tate a dira go na dilo ke dingwe tše le gore ge di sa bolele ke tumelo o nyaka o se ka di bolela jesu kriste o ba kgona go fitlha mo lefelong a hwetse batho ba lwala le a gopola go sedibeng sa Bethsaida kwale o ile ga a fitlha mo la hwetsa go na le batho ba go lwala malwetse a fapaneng bebele re go bo go fela go dira gore ka nako morongwa wa le godimo a theoge a tlo fuduwa bodiba e re jwale ge a fetša go fuduwa sediba seo metse ao wa mathomo wa go tsenebele na fola jwale batho ne ba tletse moo ba lebeletse gore motho e ka ba bona wa mathomo wa go tsena bebele re ge a fitlha kwa le jesu kriste o ba hwetse ba lwala jwale ka kgopolo ya semotho gore batho ge ba lwala ba nyaka thušo ka kgopolo ya motho bedi o ba re o swantse o thomamo o dio ba thoma moo ka matla a modimo wa tseba o subelela le bona o fodisa mara sa e dira ka mokgwa o bibele e re o dile ge a fitlha mo a lata monna o tee fela lebaka la re a dire ntho a se ka baka la re o ba sa tšee ke maikutlo go dira ntho o ba o leiša ke tumelo kore tumelo le tsore re ka tumelo re bolela ke selo sa nnete se se bulang ka maramona o le ga a fitlha ko sedibeng sa Bethsaida a bona pono ka re yena e be le moprofeta ke a bona pono ya gore motho a sentse a fološule a feta balwetse ba tletse
a fika a rapelela wo a fika bolela le o a re rwala bolao ba hao sepele monna o a rwala bolao bjale o ka nona no ba bantši ba ne ba lwala mogausi ile ba thoma mo lebelelo bo re nang kompotse bolela le nna bolela something mo we bara bana ba modimo go na le kre le bana ba mo se dire le mo gore ge dilo di diwa ka fase ga tumelo a se tla go dira go di khatla batho di ka se go bile attention ya batho kore motlhomongwe rena wa ka account ya Bible re tloga re thabile re bolela morena o dire se sengwe mara motlhomongwe ge o bole gone mo letšatši leo o ka go tsena di complaint e be di le mo e be le tša go feta bopaki bo re bonang because matswititšwitši a tlogetse mona a lwala a sa dire selo ka bona ebile a sa ba lebelele ka re tate a se a mmotse ge re kweše re tumelo ke go na le nako e le gore leemo le gona and then o dira dilo ka tlhologelo mara go na le tšatši le lengwe ge tumelo e bolela ka mogara ke nako o sentse o emelela jwale o ka emelela bale ke ile ba bolela kore ba re the power of the spoken word a se ge o dilo maselo wa se bolela go na le ntho engwe e sentse o tišetše ka mogara le a tshwara bana ba modimo jwale re bolela ka batho ba batlang mo se se bitswa gore ke leemo la ke spoken word condition kore o swantse o tlišiwe mo lefelo le spoken word condition a se no ba ge o bolela go na le ntho ka mogare go na le botlhatse bo bongwe ba ka mogare bo bo go dira gore o tsebe re ntho e tlo dira bjale o ka bitša batho halleluja moprofeta o ra bolela gore ge nka bona pono ge modimo a ka mpontšha gore go na le motho o bolela ka monna o mongwe wa go buša so a re ge modimo a ka mpotša gore ke yo tsoša motlho mongwe George Washington ko mabitleng a re ge nka bona pono ya George Washington o tlo tsoga a re mo ko ba bitša le wa dikuranteng because yeo modimo mpoditše mara e seng ge yena a nnagana gore ka e dira jale ge ke tla mo leemo la gore bana ba modimo go na le maemo a sa tshwaneng and go na le se modimo a se direlang bana ba ntho engwe le engwe o e dirang ngwana modimo pele o ka e dira ka mafolofolo le go rata a e be gore go na le botlhatse ba tumelo jale ke nya gore ke bolele taba ya Paulosi mo o re ka baka la re na le moya wo wa tumelo ka re e le ka mogare re a bolela mara re bolela re bolela ka baka re dumetse pele gore tumelo e swantse e be selo se sengwe se se tlang pele ge o bala mo lentswe la modimo Bibele e re tumelo ke botlhatse ba dilo tše di sa bonweng jale ge e le gore o tlo dira selo ka tumelo e ra o swantse gore before ntho e tswalela o be le botlhatse ba yona e se tšhe e bonala wena pele o ka e bolela wa re ntho e tlo ba ka mogwao o swantse o ba go na le evidence e o bile le yona pele gore o se ka tla wa tiša ditlhomo efangedi wa yo bolela ntho engwe wa yo re wa tseba ge ke tlo bolela ntho engwe e tlo diega go fetša o bolela gone ntho e mubang ga gone ntho e diragalang molelo o boletse and o šomiše leina la morena ane ka mo wapedi kuane ya borapedi ba re morapedi wa ona ke ano mara batho ba bolela dilo out of 10 bale e ra before batho ba bolela o tsore a re bolele fela ge re bolela le selo ka nako go re bolela ka marathapelo le wena o ile o bolela le modimo o kgopela taba yengwe moprofeta gore o se ka tla mo mothaleding wa thapelo o sa dumele o ra gore o swantse o be le tiišetšo ka mara a gago ge o se na tiišetšo dula fase ge o lwana kare o tlo ya mola kore go na le ntho e goga modimo bale go na le leemo le le dira tumelo e kgona go aga ka mara a motho pele e tlo bolela e swantse e age ka mara a motho ke leemo le le gore morapedi o molomo o swantse a lwele gore le be gona jale ke nya gore ke bolele mo ka taba ya Paulosi Paulosi ge re bala mo verse 16 or for this cause or ka lebaka leo we faint not le tseba ntho ya go fainta ga ba re selo se ya fainta go a le go bolela ka eng e ba re motho o faintile ba ra re o feletse ke maatla ka nako ngwe ba re this thing is faint ba ra re a e clear kore a nape o kgona go e bona ka mokgwa wa yona o feleletse bale Bibele we faint not kare re bona dilo a re bone dilo bosetsane ra tla ra bolela no a re felele ke maatla or we faint not right but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day go na le ntho engwe e dirang ka ra morapedi letšatši le letšatši ga a tsamaya ka lentšu la modimo go na le power ye nngwe maatla a no tla fela motho wa ka mogare o mpšhafatša go na le ntho e mpšhafatša motho wa ka mogare because go na le power ya e lebeletseng ye e tsenang ka mogare bale ntho a e direge mo malemang e direga mo batho ba ipha nako ya lentšu la modimo batho ba ba ipha nako ya modimo gore modimo a kgone go sola maphelo a bona a kere wa bona jale Paulosi o tliša papišo mo o bolela tabeng ošo o re ga a bolela mo pesete o re
for our light affliction. Well, o ne go bontsha dilo tsa di dirang ka tumelo. Or our light affliction. Well, jaba se le light, a gire le ba re le ka light no ra selo sa bofefo. Well, o tlhakantsa di weight monna o. Le go pula re banna ba ne ba wa ga mabro ba ile ba re tšatšile monna o la wa Britain a itla a tlo ba botsa gore le bro le tlo ya ba thoma bolela ka taba ya di weight wa ka calculation ya bona ba bolela ba a wa le ge go e kana mala bridge le wile yena le yena ka pono ya lebella bona le bridge le e ya ka ke le ya ka mogolo le tlo ba la rwala le diterene mo di bale ba bone le wisa ke go o bone le kukile terene bale ke dipono tse pedi mara pono ya nngwe ke pono ya intellect metšhine le tše dingwe ge ba testa di ba butšoro ka selokema mara monno mongwe o bone o feta metšhine o bone ka tumelo ka vision ya gage ya mmontšha something else jale Paulo se le yena o lebelela leemo o re our light affliction bale ge ba bolela ka gore mo sepeding e re ke morwalonyana kore light ge ba selo ba ra se bokgwebo o re our light affliction morwalonyana o wa rena wa lebakanyana bale monna ga lebella ka tumelo o go tsene o lotse dingwe di gona moname mara monno le bitsa ke di light affliction Paulo so o ka bala lotse di bitsa di light affliction o bolela ka tsela tša o robegela ke skepe o ka mokoro o robegetse ke skepe ga kae ka mara le watle go re o nametse skepe se sesa mo metseng sa phatlalala go a šala wena le metsi a gone a se ka nokeng gape re bolela ka lewate o re ke light affliction o ka se re selo ke light o sena ye moya o imanyana nkere o sone o re light o ira ntwe a e boima o ira o e bapetša le o re our light afflictions nkere re ba le mo brotherfield ko gopela re ba le mo re kgone go bona ge motho a lebelela dilo ka tumelo go na le tša di bonang and then ge motho a lebelela the same thing a sa e bone ka tumelo jale ge tumelo e fetša o bona e bolela le ka moarago kare ge tumelo e tlhatsela selo se tseng jale ka be ke bolela kere ge leitlho le ka bona selo mola before se bolela ka molomo ore koloi sile goba sister shule wa tla brother kola wa tla before wena ka bolela ka molomo go na le ntho engwe e declarang ditlo la ga le mmola shule le a go tlisetsa gore ke sister mokete ke brother mokete go yo o bolela ka baka la gore o le convinced jale le tumelo a se ntho o e nagana tumelo ke ntho ya tlisetso pele o ba re go se tšho o e ba le yone o ka no nagana tumelo ke monagano mara motho yona e tlile ke yona e ya e kgwatha mole ge e seno kgwatha e tsebiša wena bjale ge e fetša go tsebiša o a bolela jale bro re ba le yona mo sepeding mo verse 17 bro Vale morwalonyana wo wa dikaetšego tša lebakanyana e re ruiša lehumo le letao le le sa felego le le fetišago tsotlhe o laekwa re reng e re morwalonyana o a re humiša mara ke kgopela gore ke bale mo ka sekgoba le kore monne o boneng o re for our light affliction sa mathomothomo o hwetse le gore ntho e light mo le gore e ka letša motho mara ga e lebelela ka matlho a tumela o hwetse gore ntho e light mara or yar ile light yaro or for our light affliction which is but for a moment aba bona ntwe e light ibile a itle go hallelujah jole ka re monna ola wa mabridge a ile a bona santanya ne a se selo I can blow it away ibile a itle go ina le mo e felelang go re o e bona mo e thoma le mo e felelang amen jole or ga tswela pele o re for our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Jwale e kwa monna or it worketh for us. Amen. Bibele the light afflictions which are for a moment could give you momentary things. Worketh for us. So what they will allow us to berekela. Jwale di tlaisha re di ka mongwe le modimo. A se tša go motshwenya ke di bereka tša hae gore you've got servants abotse gore o bona mathata o swantse wa bone ka mokgo bibele ya bolelang monna a lebelela mathata o re ke light afflictions tša nakonyana tše le gore di hirilwe mo o tlo bereka mo wena mo or they worketh for us di a re berekela gore go sena mathata wa e bereka
go sena mathata o e pereka mo bothateng mara ge o na le mathata o na le di bereka jwale they work for you jwale wena o sentse o dule o lese di bereke because they work for you o di bereka na le monno ka dilo tse di na le ntwe di shuma jwale o swantse that's why Bible re geletsa na mathateng le re ke le thabo fela ka re go tsana go na le company e be dira setsweletso se tsitseng go na le batho ba babedi and wa bona re di customer ke tsela o a bela elo man ke taba le nna ke taba ka yo fula di hempe ka tsana fase mara go ikaba ba babedi ba re gopela mere ke tla mo o lokela ka mo femeng kona o ka lo di tlono ba bona o thoma ba manager le go feta mabana ka re mo o tlo ba super kitimang le rwale ka di bereka di kata bele ge mathata a go tlaletse kona o ditse botse a botse ba le wa manager jwale o ditse botse ke mo so le o labe maoto ke plek ya hao ya nebe mara dilo tseo ka se di bolele o sena tumelo because monno o lebelela something o krele re go na le leemo le a sentse a e mo lona amen le mole a le gonale mara re ke go tse dilo di mokuka jwale a di gape o dula botse a dilo tse di a bereka they work for us jwale di bereka eng or they work for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Alors modimo wa tsaba gitar lenjule la bona lenjule le tile le ka hana lenjule ke ba se se fa ntwe go le batho ba modimo haleluya e ka ba ile go le ka distance e ka ba ile go le ka nako go ba long away in space and time but Paulos o le ga le bela a go tseno lentswe le wane le ka seloke a re fa ha feta re fa a re mo go le ga le belela ntwe dilo tse di berekana le yone our is far and is more our also fail exceeding le le tse tsabape go re monna o ile ga le belela ntwe di ra ke problem ke di mathata a morapedi a go tselo a ka se re if ino feta a go tselo o sentse a shumisha mantšu a o tlhatlhagana go bontšha bogole bo a bo bone gore a re ntwe is far ha pe re fa a kre re fa ka ra se boleng a re mo go rona mela mo di mafa o tlatlantša di fa a re mo ba re ba re mo ba ra greater in existence go ka quantity o go tša faela why multiply why quadruple with a million ha feta ba ka mo ga exceeding jalo wa bona o dile monno go le ga lebelela a merwalonyana ya le ba ma di tumele gona bola le ditso ke tumele seo dilo tse tlo ba makwatli lo tse tlo ba wa tseba maswika botlhasa lo tsa bo imaimo mara o tlo pele re light afflictions tsa nakonyana di ke di bereka tsa rena di bereka na le go dira far more exceeding and eternal well ba re se exceeding ke fela ke bona ge ba re fa di maraka le go dikolo le go mishoko ba you exceed ba re you've gone beyond o ile o re fitile makomo jwale go re a sa o balela ka mo ke ba re you exceed go tsana le go ka khotsa ba o boemisha ma traffic ba o fa ticket ba re you have exceeded the speed limit yes go re o beetse 60 jwale bona re go ka o tsama 140 you have exceeded jwale bona le ntwe mo no re ke a meshara go tele re bile lotse o e exceedile o tso o letse re ke moments go re tsa hae di fitile moment go re o crossite boundary abana dilotse di berekana le ntwe ngwa ai momentary ka o tsana kwana jwale o thoma bontsha o meshara space o re ntwe re mo yona re sha ke dilotse mara ase moment go is beyond go re wa bontsha o sitse na wala o yo bona bo sa fele bo phatlaletse mara ntwe mo thusha gore a fitle go bo sa feleng ke dilotse or for our light afflictions which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight
wa bona ba o tla ka di weight o thomile re light ka kwala weight of glory well ka mo o thoma bolela ka weight ka mo o re ke weight of glory kore e se le tao yana le lenyane kore le tao le tlhatlhahadi kore weight ya le tao o re ntwe e bitwa re ke mathata mara e bolela ke motho wa tumelo o re ge se thoma go lebelela dilo ka tumelo na tumelo le se bora e miss e tsona le vision ya monna o ile a re le bridge le ke tlole ya ga ene ga fetsa gore ke tlole ya ga ba tshega ba raka se le yare se tsa sa bona it was just momentary mara vision ya monna le ya pulele ka ditshao tsa bona di fetela ka kwa ke ba le modimo le bridge le bona ba a ke tlo ba lla ba di ya ingare e ba le litlo ba le bona ba palla go lewisa le na metse ke di train le bona le di family tsa bona ba le modimo lona mara le bone pele strength sa lona le bone pele ka the inside man well monna wa tumelo or we having the same spirit of faith le rena le moya wo wa tumelo jwale re a bolela ka ba la re dumela pele ya ntori tumelo rena e re botsa re yetla re a e bolela re bile ka ba la re ke mabarabara go na le phapang ya ge ba re motho shule o yetla le ge wena o mmone ga ba re motho shule o yetla kana motho yetla ga ba ka botsa putso o tlo re manya le re go mo jwa bona sa botse ka ra o sho mara ga bone kwena o montsha ka description gore o mo tlhalosa feleletse jwale monna wa tumelo ga bona mathata a bophelo ba ka keno ore ke no tsa le bakanyana tsa lightweight ka ye re tlo ya para ore e re berekala ntlongwe ya beyond and is an eternal weight asintwa ina konyana and ke weight ya leta go le tlago le tloga le dule o go tsene ore ntwe ka moisha go eternity ya botsotse ke yona le a one tselengwe ya go eternity le glory go go tsene gore a tla kgona go ba le mmele wa letago a kgona go ba le tšeo ka moka tsona jwale mara le tsebe gore jwale ge re thoma bolela jwale re go na le pono ya motho a ke re wa tlhakantšha dipese go lebelela leemo motho mo le mongwe o tsamaya ka ra leemo bibele a gone ngwana ka tla mo modimo a sanke a mo kgalanyana mara o kgala go se dumele ka maara batho jwale go se dumele go tshwana le moroko o mongwe go tshwana le selo se sengwe se se bofilweng ka mokgwa o se tshwane kore ba bangwe ba bofile ka tsela e bangwe ba bofile ka tsela that's why le mathata a nna ka tshwane because unbelief e re bofile ka mokgwa go ratang yone jwale ge motho a thoma go ba le matlho a tumelo ore a re faint rena a re felele ke maatla ka baka la gore motho wa rena wa ka mogare o mpšafala everyday o mpšafatša keng o mpšafatša ke go tseba dilo tse ke tseng ka ra tsona modimo a nyako mpolaya e nka rapela modimo mmamotla ke mogopela selo a se arabe today a tlo rolwa le nna ke gona a berekana le letago laka jale e nyaka o le bone pele e nyaka o bone pele go pele ore o tlo kgona go tlhalosa ntho mara ge o ka se itsebe o tlo kry-a ntho ya lebakanyana e go gateletse mo fase jale o re ga tlhalosa monna modimo mo gore verse 18 it while we look not at the things which are seen but at the things which are not seen for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Amen. Le sora bana ba modimo jale monno o bolela taba se o re bale e ke lebele di mathata a re thusa gore re kgone go tlhobola motho wa rena bale wa khwa o re gone motho o mongwe ke bona batho ba babedi o mongwe wa khwa o ibela ke di light afflicted ra motlhobola then wa ka mogare o lebeletse kwa ka baka la go tletse di bereka mo tse dingwe tse di bereka o tša melodi di gogela fase gore a tswe ka ara ona o re mara ntho re kgona go e bolela fela ge re sa lebelele mo dilo tse di bonwang re lebelela mo dilo tse di sa boneng nao ke tumelo ntho e diralo tša motho tumelo ke botlhatso ba dilo tse di sa boneng ka matlo monno o bolela ka botsebotse tumelo ge re bolela ka tumelo a ke bolela tumelo bjale tumelo ke eng ke side ke inner side gore ke pono ya ka mogare ke inner side gore ke pono mara e seng pono ya leitlho le ke fela ke bolela ke re ge ngwana morena ge se lo o ka se bona o ka se wa dumela motho mongwe a go tlhagisa sona ka mokgomong ge
ge o ka ba wa bona kore ntshongwe ya kotsi o bona batho ba bangwe ba dira ntho ka mogomongwe se wa tshwana motlhomongwe wa bona motho a tshwere TB e ka motlhomongwe ya poison motlhomongwe a tlhatswa dipitsa ka ntho engwe ba re a se ke a o cleana di-drain kwa wa mo hweleletsa ko shopong e nngwe ba re o cleana dipitsa ba re ntho e cleana dipitsa sekolo e lebela wa ba bona re ba re poisonous for killing snakes and what wa ba bona o tlhatswa dipitsa ka ntho le ba ka o tlhalosetsa ba re ba le dijo tsa ka mola o di nyaka ba re di nkga bose ntlo e boneng e dutse mo le ba ka re bona o botsa please ke ba ka disturbed ka taba tse le di bolelang ga wana le nna ka re o na le ntlo o e boneng jwale ge ngwana modimo a ka fitlha mo lefelong ka mokgwa lentswe la modimo le šoma ka ona lentswe la modimo le šomana le motho wa rena wa ka moa jwale bothata bo bogolo kore satane ga a rate re fitlhela ke leemo le la o bona motho wa rena wa ka mogare a bulege matlho bona ba modimo gore o bulege matlho go na le tso senye o ka tsana le tsona a kere le monna ola wa Britannia sa lo fitla mo le ka ke tla ga le Britain no a sa no fitla ba re Britain la riwa mare ke tla no a se ka mogwa dileng o tsene pele ka ra bothata a khwetsa di santa tshela a ba le mogwa o phuleletsa di santa tshela gore a bona go na le mo le Britain le ka dulang a fara ga fetsa go ya that place e kwa e bolela ka moaroro mo re tlo tshwana a boela morawela a bolela ka gore o na le sa switching sa go kgona go phuleletsa la itshwara bana ba modimo jwale lentswe la modimo ge re tla di-service ge ngwana modimo a kwa batho go bolela gore rapela o ba le bible taba ye kgolo gore re na le something ka mogare halleluja se ge o ka ba fitlha mo go sona ngwana modimo ge o ka fitlha mo go sona selo seo ka mogare galo wa fitlha mo leemo leo a gone ntho e tloema mo pele gago mara gone manong satan o make sure a o discourage gore se kwa fitlha mo ntho bale ge o ka kwa lentswe la modimo le bonele that's why gore o kgone go kgotlelela lentswe la modimo o le dulele kore go reriwa gore o kgone go bona le ka o tlisha eng gore motho mong ka kgopolo ya gago ya motho go ka kgona go bona di-benefits tsa lentswe la modimo wa kgona bona na dipoelo ke dife o ka dula wa bona gore e nyaka ke dule ka rameleko ge ke dule ka rameleko ke gona ke betlega kore o ka kwa moleko mongwe wa pain wa ba kwa nna ntwe ya gobatša wa mola o sa nala ya gobatša nala kore modimo o swantse ba tloša ntwe ngwe mo o swantse ba gone le lekgotlo le lengwe le legolo kudu ke yona ntwe e thibile o se ke ka bonane o ka ba emiša matsogo a re e tumule borena e yaka ka mogou so ge re bolela ka the voice of faith ke ntho le bebele re ge le ka kgopela anything mo modimong le tlo e kgwetse ntho ke statements se dutse mola mo gare ga sona le nnete ya sona go dutse santa ye nngwe ntšintšintšintši ya di-question se satana tlo go butsa ntho e tlo kgonega jwang sale neng o thomile go rapela ke dithapelo tse kae tse o di beileng di se di arabiwe o nagana di-question tseo ka moka tsona o swantse o di fete o fitlhe bo modimo wa taba because go na le lebaka le dilo tse o di boletseng tse di kgopetseng o seke wa di fiwa le gona jalo o seke wa gana gore go na le lebaka le le eme mo tseleng subelela ka kwale o kgwetse ditaba go se no kgwetse ditaba then o tlo o dudiša go bona no wonder ntho e be pala because this is the reason le bona bana ba modimo jale ge re bala jale re tlhomo le mo a re tumelo a re dire so a re mo lengwe lona le re thomile ka lona brother Swifi a re mo gona mo 2 Corinthians chapter 4 a re thome ka verse 1 go fiša re buile mafestera gore se ka tla ra tlhasela ke Somonase kgoši ya boroko amen ka rena o rata mo thutletse mara le kana re tsa ke nna le dikgausi yona ge le ka kwa re letsana la ke phefo le no a lokisha amen a re ba le brother le Swift re bala from verse 1 re theoge le yona re fihle mo verse 6 amen ona mo verse chapter 4 ya 2 Corinthians yale ge re na le botseta bjo ka mo kgaogelo ye e re diregetšego ga re lape re kgaogane le mamenemene a maseme ga re tle ka tsela ya mano ga re retole lentšu la modimo
le shekishana le matswalo a batho ka moka pele ga modimo re bola therefu re sekishana le matswalo a batho maabane re bolela ka taba letswalo gore bona bibele re ge dipelo tša rena di sa di contain. amen jalo monna o bolela gore efangedi matla yana tsa mako ka matla a efangedi re ka a bolela but go fitlhelela jale letswalo la gago le dilo tše ka moka ke part ya dilo tše le di ka thibela gore wena o be le tumelo e tletseng. Hallelujah. jale o re re sekishana le matswalo a batho re le pele ga modimo o le ga o bontšha dilo tše swantse di be gabotse gore tumelo e dudišege amen kore tumelo e so o tshwana le ge o nyaka go bona lefelo le le itseng hallelujah gone gore o lebeletse lefelo gone ba le koloi engwe kgolokgolo traka engwe a tla ema jwane gape o kry le wena o maketse ko o bona jwang gona Amen. selo se thirile view yaka le letswalo la gago ge le na le dilonyana tse dingwe tša mathata ka moatla go se o tshwana le ge selo se thibile mo matlho a go a sentse a feta yo o bone ka thoko tsena Amen. jale dilo tseo di thibela tumela go fitlhelela ko ditshepisong tša modimo hallelujah bothata bo ko modimo bothata gore go ne le dilo between wena le ntho e swantse o ikhwetse di eme mola di nyaka wena o tle mo gore ntho e swantse e tlošwe e nyaka wena mongwena o amogele gore ke yona ntho e thibileng tsela mara satan a dumele gore o bone ntho eo yeah o nyaka gore ge dilo di sa šome a re wena a re lentšu la modimo a lena maatla amen ke ka mokgwa yo o go botša yona jwale ngwana ga botsebotse mmereko wa gore a o tšhabišitše nnete gore o se ko a bona nnete keng. Alright, a re ba le ke verse 3 ela bjale amen ge evangeli ya rena e sa le phitlho e fitlhetšwe bao ba latlhegago ke bao ke ba sa dumelego ba modimo wa lefatshe leo a foufaditšego dipelo tša bona gore ba se bonagelwe ke lebone la evangeli ya letago la keresete yena seswantšho sa modimo. alright e kwa gore efangedi ya rena ge e le gore sa le phitlho kore ka mokgwa taba ye ya modimo e o rutwang ka gona gore tumelo e tla jwang Amen. boikokobetšwa bo tla jwang monna o ke tshwara jwang mosadi o ke tshwara jwang wa bona dilo tseo ka moka tsone ge e le gore thuto ye a o e bone gore e šupa eng problem e ka no ba e le mo amen ore but if our gospel is hid kore e fitlhegile Yeah. e a bolelwa but e fitlhegile kore a o ne ntho e ka interceptang ya tshwara selo seo hallelujah lebaka šele but if our gospel be hid it is hid to them that are lost amen kore satan gore a o timelo bana ba modimo go timela a se ge motho a sa ye kerekeng amen go timela ke ge efangedi e bolelwa a sa kore e bolela ka eng hallelujah a ka no ba ka moara ena o kry-ele a kore šupang a kore correcta eng a kore kgalaeng a kore e rotloetša eng gore e diriwe o no dula molane o tshwere dilo tse le di-statement mara a bone amen it is hit then e tswela pele e reng in whom ba o le gore ka gare e se whom in whom ka mogare ka mo in whom the god of this world has blinded the minds of them which believe not yeah jale ba fofetse mo kae mo gopolong amen jale re boela morago mo tshwantšong sa rena diagram ya rena ya o tlile ka o tlhalosa re bofudua re na le mmele wa ka montle re na le the spirit re na le the soul right mo profeta o re ga bolela o re the mind is the womb or the mind is the womb of the spirit of the soul and the mind is the gate well it's all gore go ka lebella mind di tuma o tlo kry mind o phakaletse mo ka ba gore mind is the womb of the spirit and is the gate of the soul ora ge ore gopolo ke popelo ya semoya goba ke popelo ya moya wa era e ka mogare ga moya yeah e ka mogare ga moya ke amen mara war it is the gate to the soul ora ka montlenyana ga soul ka montlenyana ga soul mo ke gate jwale ge bole ga le mind ke area ye mo ditšupa jwale bibele e re o tsore go swantse o dumela ka the soul again yeah jwale bibele re satane yena o dirang wa tsamaya o blind the mind gore e se ka ya kgona go bona yona ntwe e leng ka mogare yela ya go kgona go bona yela ya o dira monna wa go aga mapro a bone ke e satane ya nyakana le yona o foufatšana le yona
Bibele jwale ga o fofoditse mo o ka se dumele because o ka igrekeng wa dira lo ka moka but as long as o fofetse in the mind a o go dumela o ka no ke potsa wa dumela bana Jesus Christ o re dumela net believing from the heart jwale go dumela ka montle ka mo ka o re nna nyana ro ya mane ka re ke a dumela ke kwa ke dira so ba ke khotsofatsa mara o dumele le njula modimo le gana mogwa wa o dumela le gana skala se wena o ipietse tsona tsa re ke a dumela right bibele ere kuba in whom the god of this world has blinded the minds of them that believe not lest the light of the glorious gospel of Christ who is the image of God should shine unto them gore seeta sa evangeli se se ke sa bonega bibele ere lentswe la modimo ke seeta amen ona le ona matomong ke lentswe be a le go modimo lentswe a le modimo ale lentswe ke yena seeta sa batho o bonegela batho ka moka ba batla mo lefatsheng so lentswe la modimo ge le itla bana ba modimo ge ba re selo ke seeta ba raro go fifetse ha o bona le botse ge seeta se tswelela se dira re kgone go bonana haleluya jwale lentswe la modimo ge motho a bela ba mo lefatsheng ka kene o bona dilo tsa tlhago amen mara go le dilo tsa sa di boneng jwale evangeli ke yona e tlang e tlisha seeta mo dilong tseo mara the word of God the sun the sun is the light of the earth mara bibele e re king the light of the world that's right kuna le the light of the world kuna le the light of the earth you are more like the light of the world mo you are born into the world amen mara on earth yes ergi tlogele yo gilile moye le bona bele lentswe la modimo ge le tla le tlo bonegela o tsebo re ntle le tseo di bona tsa tlhago ke eng dilo tse dingwe tse di diragalang o ka no nagana rona ge o ka bofiwa matlo goba ge go ka no timiwa letšatši gwa se be le motlakase gwa se be le selo ra thoma ra re bana ba modimo a re nyakaneng re die fellowship a ke dire ke mailo fitang ga mang grano wena monge o tlabe se tse dingwe tseo di ka re wa di gopola o tsa go kwetsa gate ya ka re wa gopola re mo felela eng mara ntle le mo wa ba wa yo tswa ka jarata ya hao a o sa tsebe re ko ama o tlo kry o nana ro tsamaya straight ga no tsamaya ka dikeke jwale mpotso nna o ka dira eng tse kae go le ka mokgwa o o ka fitlha mmereko nna shopong gona ka ba fitlha ape o tlo kry o tsamaya o thula di dilo gore ga di ke batho gure o thutse pala re so re monna ejo ene a ke mo ba go ma dilo so mathata jwale ge e le gore bophelo bo ba rena bo go ka tima seeta se go ka jo tima seeta se a gone ntho e tlo kgonega mo wa jo tima seeta sa gane jwale kore kere a gone le light la mathomo le keresa e lightimo ba re šoma dira le di tša timiwa ngwedi wa timiwa gape lo jo ke seeta wa tlhokega seeta ba re šoma ga ke tsebe na o tla ba diaeng kere le dijo tša dijo ka se kgone go di dira jwale ge re tla mo lefatshe bibele re tswalela lefatshe mo sebeng gole go na dilo tše dintšhi kudu tše le gore di mo kgauswi le motho tše le gore a go le go ka ditseba di gona mo dilo tšeo di bonega ke efangeli wena o bona dilo tša tlhagwa ke mara go na dilo tše dintšhi le gore di tsamaya mo kgauswi le wena di berekana le wena o di bone jwale o kwetse o tsamaya ka bofofu lefatsheng mara ge seeta sa efangeli se tla se tlo go botsa gore sebe keng nako ka moko e tša sebe ke go nwa le go tsuba mara bibele to botsa sebe se dutse ka marao se dira so go kwa o dira so ke sona sebe se ya go botsa o bona sebe se mo se iphitlhile se dira ke nagana gore se kwa mola se le se iphitlhile mo gore se bone gore a ke se bone ntho ya o tlhoka tumelo e dira ke blame ba le ba mpeleng matsogo ke re ke bona bala ba re matla ba mmolela ba rona le matla a na le ka silo mara bothata gore bo dutse ka marao jwale bothata bo di ka mokgwa jwale bibele re se efangeli e tlisa seeta gore re kgone go bona gore tshumelo ya lentswe la modimo e tsamaya jwang go thwe jesu ke mophološi go thowa jwang go thwe tumelo go thowa jwang e seng taba ya go no nagana because kgopolo e nagana le ka mo leswiswing go fitlhela ge lentswe la modimo lona sefo le bonega mare jwale ge go ka ba le seeta wa kgwetse le gore jwale seeta se se atla mara batho ga bana matlho seo bereka jwang
Jwale go sone gore ge seeta se le setla se go etse le gore a se yo bereka setse le motho matlo a buleile mara motho wa ka mogare. Jwale re sa lebele ke taba ya a ke tswele pele lengolo le ke le go le fitlisha mo ngwe ere verse 5, for we preach not ourselves. Are iteri go loka kwa re bolela di example o ska re ga le bro go ronya go dira eng ka yena mo a ona ntwe nka dira ka nna mo. We preach not ourselves but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Christ's sake. For God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our heart. Christ kena bale monno re bolela so re bolisa gore se etsa selo se je sa laelo se shine ka mo dipelong tsa rena. Amen. Re ka re se shine le re bone. Now that we have believed and we have seen, isinga matlatla, now we speak. Amen. Whether they are preaching or they preaching. Whether also bone re shupa eng ka nona ana re ba banna ba ba e ka. Hai batho ba ba e ka ba le tumelo ina le matlo. A ke mongwe le ngolo la Hebrews 11 bana ba modimo re tle re gone go isha tabarna mo ka gona go iruma botse. Jwale e sone go be le ntwengwe ka mogare ga gago mara ntweleng e sone e ya gage le wena o bo itse ba gore yeo e ba gona rena re sego e dula ka mogare gago. Bibele re tumela e atla e tla ka go kwa lentswe la modimo ke lentswe la modimo le bolela bjana go ne le selo se se ya gegang. Amen. Ba bana le metsi ba batla o botsa ba bana le metsi ba tseba gore go ne le ntwengwe o ne ro le normal ya yo thoma le no ba kware ye ithomile ne ka sa boela mra o yo ro ke tsamela bophelo ba letšatši le letšatši o dira tšeo di dirang wa tseba go no tlagana le mototsoko ba gore mara motho a no mara o tswa kae kuro mo lebela wa magala mara motho ba e ka nna go ka moka ke gola e bila e ba so be ke kae wa gore motho ke sonye ke monyale o ene wa tseba ntwe o tla ke tinga wa no mang o gore o tinga for man hamba satani o tlo ba tsena foro ya o e chomile ya ba ya tsena ka mogare o tla ba gore a isa le nna ola le ba ka mogae o krele a ba tsebo runana eng so na krele na le ba lebella ba ka mogae le go ba le gare be go tsene re no ba ka mogae motho mongwe ke mmone o na le ditaba a ba lebella a ba kwela botlhoko ba sa tsebe a se tja fete le pelo re ba ke a ba tloela a tshoma ba diele dilo ba magala re wa ya dire di extra ga no preparela go tlo ba tlogela batho ba ka re o ne di thomileng ka mo pelong ka mogwano go tshwana le letlho le ka ba la thoma wa rota gore tla tse tlo tla ka le ka tla ke a tshega le tlo o tla ba sa fela tshego tswa ka taba o botsa motho taba yo itshwere. Haleluya. Jwale di tumelo e ka gare go feta go dulang bo matlholo le right go gare ba le yeo ge thomile ne kuri wena o tla kwa re ke fetui ene o tlo kry lwana kore e le sepiri sa gago tse ba re ntwengwe e thomile ene e tswa ko le godimong ene ba e bolela ka mo bible ne ke hweditše ke ka mokgwa tumeleng ka o tsona ntho e tlo bolela le wena ka mogara se ntho e le o tlo gopola di-verse tse re go rutileng no yo is fine o ka di gopola mara tumelo a e tlo tla e dira di-verse ke ntho e dutse ka marago jo o thoma go ba le desire ka marago go na le throne ge modimo a theoga a tloga le godimo a tlo dula ka marago a go botsa selo o botsa sona in your heart go ka lebelela ko tabernacle ya Israele moprista ga tsena o ba ntsena ka ko gare a tsene le go no tshwana le banna ba bangwe ka kwale o kopana le modimo and then ga a bolela modimo a bolela bale ge re bolela ka the voice of your faith re bolela ka a voice within you ka mogare yeo e le gore ge e thomile e ganetse dilo ka moka tseo ka di bonang ka matlho because o bona go feta dilo tsa lebakanyana gore go bona dilo tsa lebakanyana o shetse o na le karabo ya tsona gore why di so ge le matshwenye go shetse o tsewa dilo tse di light ebile ke tsa nakonyana ebile di ampereke di berekela nna so o na le karabo ya tsona a o di tloše o di lisa e gona mona di bereke wena o be kgoši ya tsona o e nyaka ka mokgwa wa ke re e nyaka ka sona bale a re ba le mo Hebrews 11 verse 80 bana ba modimo o bona re tumelo bele ge le ka mara batho ba bang ko morago ene ke ka mogo se go be ka ona mo rena
mara re swetse re e bone ko morago gore ntho re bolela a se selo sa kakanyo a yo ba suggestion ntho ke ntho ya nnete ye le a tshwara bana ba morena hallelujah. So a re mo verse 80 yes yone bala ka tselae ke ka tumelo ge Abrahama a ekwa go bitšwa a khuduga a ya felo fao a tlo go fiwa gore e be legae la gago a tsoga a sepela a sa tsebe moa ya. alright le ke ka tumelo ge Abrahama a ekwa go bitšwa ke a re ke by faith Abraham when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance obeyed, and he went out not knowing whether he went. Jwale wa kwa go na le tepedi mo monna o na le tepedi mo yena wa bitšwa bibele re obeyed and ntwe mo dire a mogele go ya mo a bitšwa ke tumelo re ke ka tumelo ga dirile ntwe mara go bo ka mmotšiša gore Abrahama ke a bona o laetse monna modimo wa sepela ko wena le mosadi fa le a sepela go iwa ka bibele ro ba sa tsebe kwa ya amen. Jwale o bo ka mmotšiša monna wa seriti wa gabotse a tshwana le Abrahama wa o tlhomphela a etswa a thabile ba mmotšiša ba re le aka Abrahama a re tsebe gore yang o botla ra o batho motho dilo tsa ga di tlhakane nka di a thabile so a etswa ka mafolofolo a bofile merwa le ba mmotšiša a ke tsebe ko ke yang ya o bontšha re tsebo a ena ke bo ba sa šomiše tsebo ya gaga le kwa ya ba sa go tsebe mara ntho engwe e be le stronger than tsebo ya gaga jale tsebo e be ka lebelela leemo ka moka re ko le ba kae ka thokotse ke yone ntho e dira batho ba feile mo tumelong because ba itša re tumelo go tlhakantšha dilo bruru o rera so moprofeta o ile a dira so jale tšeo ke dilo tša ka ntle ke go tlhakantšha mabaka nao a ka kwetša ntho engwe ya strong nyana e tlo a phatlalatša o tlo šala o le jale mara go nyaka mo sena mabaka mo sena le di-answer mara ntho engwe ka mogare e kgarametse jale ge re bolela ka tumelo re bolela ka selo se se fetang kgopolo kore le ga kgopolo e sa tse gore ya kae o kry-a thabile mola. He was an odd ball. Ge mohlomong ge Sara le ena mmotša re papa re ya kae a thabile a re tsamaya ke diko ya e be se be potšišo gore di re be kae jale ge o nyaka mo lefelo la tumelo o kwešiše gore o tlhagang ka wena tse dingwe tse dilo tse di bolela o tlo kry-a batho ba sa o kwešiše ene le wena ba o botse kore o sa kgone go ka tlhalošetše ka le wena o di kwešiše ene a se molato ne nno ke ka mo go tumele berekang kare ke re o bereka ka tumelo en tumelo e bereke le molo tša tlhago ka lo tša tlhago di tlo go bontšha o se kwa tsamaya le o robala kae le o tsenela ga mang ke ka ena ko leago mara tumelo a reye jale o ra ka tumelo go ne le ntho engwe a e boneng ka fetša o e bona ka tumelo a re ntho e ko e nyaka ba re ke kae a re ke tsoro e kae yana ko modimo a o bolelang and o tla mo kore o dirileng fa verse 9 amen. Ke ka tumelo ge a dienela nageng yeo a golofedišitšwego goba bjalo ka eke ga se naga ya gago a dula merakeng le Isaka le Jakobo ba dira ka mokgwa woo e le bona ba go tlotša bokgwa bjo bo golofedišitšwego yona. amen. Jale monnola o tswile ne ko gae ko lefase la Bakalatia o ko lefelo le modimo a le boletšeng amen. ge ba monyaka ba mo kgwetša ko lefase la kwa bebele re ke ka tumelo gabedi o tswele ka tumelo ne a bula lefase le lona ga a fitlha mona tumelo gabedi ya motse ya moisa to the next level bebele ke ga gana go aga metse bona a dutse mo ditentseng mosadi le bana ka moka ba dutse ko ditentseng ke mamaketse jale nagana batho ba le ba ko Galatia e ba ka no mo gopola ngwago mo ba re mara Abrahama le ruile ka thoko tse dife a re ro monyakang bo monyaka ba mokwela ro ka thoko tse ba re file ke modimo ana ke ba fitla mola ba kry-ile gore o tlogetse ntlo e kgolo kwa ko Galatia a etswa ka tumelo a ya ko modimo a mo file jale mo ana modimo a sa mo fe ntlo mo file naga gore ba expecta ge re fitla mola re kgwetša monna a rile mmušo mo modimo a naga bebele re ba mo kgwetša dula le bana ka ditente yo ba ntho nagana gore e ba tlo re Abrahama kore emapele a ke re o tlogile wa re modimo o biditše a re o file pleke o file jale
why o le modimo pleke modimo a boletseng o le tlhakatlhakane o le ka mogwano e ka ntlo ya gago a le patente tse dingwe so gore ba re a dutse mo le bana ba re ke tumele be modira lotse lebaka le ebeleng gore o thoma go ba lefasa le mokwishišo gore o bereka jwa that is why go le ngwana modimo dilo tse ngwe go di dira ko le ka dula fase tafole la tlhatsitsanane o tlo kry-a batho ba sa kwishe mara o dirang ka baka la dilo tse di bonwa fela ka tumelo ge o sena tumelo ngwana modimo e tlo ba ntwa yo kgolo o tlo kgwetsa o mongwe a re abrahama o se tlhatswa tumelo re tswa jwale bone re go tlhagileng fa jwale e kwa re bebele ke ka baka la eng monno a ba le ka mo e re mola lefatshe le la gae mo a sentša dule fase a neba maoto a re jwale mo gaka mo jwale o tlo bona re monna wa gae bebele re a se aga a dula ka tenteng a ke odd ball jwale lebaka la gae le ba re ke eng mo verse 8 mo okay sorry e tla ba verse 10 amen gobane o be a letetse motse wo o tlo thiwa wa tia wo moteo le moagi wa ona e lego modimo amen monno o le a tswa ka tumelo ne wa ba le se seng sa se boneng mono la a tswa gore ga e tswa go lefase la gabo la kaletia modimo le ga motsa re ta go bontse go fana mono la bona motse a bona motse a ba bona motse shudi mara o bona ka motho wa ka mogala jwale ge ba re wa ka a ke tsebe mara ntho e boneng wa tseba re gore jwale a ya moo amen ga ntle mo lefasilela a kwetse le gona mo marang ka seae a ke ane ke na le ntho ke boneng mo amen o e bone mara o tsore vision never goes wrong ge e bone selo sa ona se gona e no ba re ke botlhatse ba lotse o sa di boneng ka maaka amen jwale ntho le o e bone ka tumelo e se go motlhago jwale ke ga sepela mo gotle a ya ka mola ba re no wa o sa aga a re no go na le motse ba re o kae motse wa gona ka sena botlhatse ba ka o bontšha gore mo a re no mo re go ne le motse mo mothomi wa ona o agile ke modimo sone motse wa goa ke modimo abrahama re go gona mo gona motho o nyanetse mo ke ditse gona sone ra šupa ro man pleke ya ona e be ke e bona so ba re o e bone ko kae kore modimo o mpontšhitše yona e be le ntho engwe ka re abrahama a di sa re ga botse mara lentšu la modimo le a ruta gore tšatši le lengwe a ke re o tila tswa le lota ge ba fitlha mo lefelong le ba kgwetse gore ba lwa ba lwela mafulo abrahama a botsa lota tseba ke mmare ke o baka mo kgetha o bone gore kae lota a ya kwa abrahama a tseba nke a ya kwa ape poleke o na le selo o na le motse mo a dulana mo o la ya kwa ko Sodoma le Gomora jwale re kwa thuto ya lentšu la modimo e bontšha gore gona mo abrahama a ba le gona ge a tloga tšatši la a yo lwela lotane o theogile a ya kwale nako la lota a thupile ke dikgoši o le ga bowa go lwa le dikgoši tšeo mo moeding wa ba re kwa Chaves ga bowa bibele ra tlhakana le Melkisedeke kgoši ya Salema ke buka ya Genesis a kere go ba le mo buka ya Zakaria bibele e bolela ke mo ga botsebotse gona mo ba kopane gona mo go lebelela gore e re bibele ka letšatši leo morena o tlo theoga le godimo a gata thaba ya metlhware the Mount Olives a e gata ya pharoga phistepedi ke be ke lebeletse this morning mo mmepe ke lebelela gore mare thaba ya metlhware ko kae e kae this valley of Chaves ka kry-e ke gona mo jale bibele re ga a gata mo Kreste go tlo pharoga e tshaba e tlo pharoga part e nngwe east e nngwe ye west go tlo tswa motse wa New Jerusalem ka moo o re o bolela wa diterata tša gautswa o tlo tswa gona mo abrahama na ditsogo ke bolela so motse wa setse o etswa ke bolela so a setse o etswa mara abrahama o bone go jo na vision ntho ya ka mo re ke long distance e kanka a le kwa le Jesu a se tšhabela ke a bona past bibele la kopana le Melkisedeke o be re mmolela mabane re le boprista ba Aaron before ba Aaron ba belegwa monna o la abrahama ke ga se a kopana le Melkisedeke ebile a bone motse o tloaga ke Melkisedeke kgoši ya Salema Jerusalem a ke bona jwale ge bo Aaron ba etla ne ba tsore selo sa temporary bibele e be le boprista ba lefi wa ka tatelano ya Aaron ba di boprista bo ile ba tla ba replace ntho ke ba Melkisedeke
Mara Abraham ba sha kopa le Melchizedek. But and when about Modimo, that vision will never fail. Amen. It will never fail. That's all. Well, kibolela ka se ere ke ka tumelo ga bona dilo tseo ka mokgwa. A di fail ka re khoshi ya le ya ba kopana le yena before motso e tla bebele re ya ba mo fasela le. Amen. Yes. Yeah. Jwale o di bona ge re bela ka the voice of faith. Faith ke re be mo ja re bona le motsimo. Ba itse re wa lwala re bona le motsimo. Ba re mogala go bona le plek o le mo maswike mo o le gona le motso bona. Yeah. A bona re eske ka nganga le motho. Wa matlho a mabedi, motho wa matlho a mabedi go tshwatsa bothata ke dile taba tsa ka tumelo. Khosi ya motso ya tlhagana le yena o tlo mmoja re fitlile. Ya ba mo fa communion. Mola Jesu Christ ile yena ba bolela le barutwana a re le ka se ba la ba la kopana le nna mongwe ne. Ja dile le kopana le nna tla re le go communion ne. Kwa. Abraham mo wa ifiwa o ya communion mola ona le tshwara bana ba modimo. So le sonye le kwiso le ke di tsamaya. Jwale ere Abraham ka tumelo ge a fiwa promise ya Isaac. Ntho re bolela bana ba modimo ke bolela ka lotsane nete Abraham o bone motse. Monna o wa a bridge builder o bone le bridge le sego. Ka vision fela ya tlhago ya motho a testa dilo ka moka. Ge ile ntho ya tlhago e kgona go tshwara so much. Ya se mo ba ge wena o itla mo modimo o sonje ka o tleka go ne le ntho e sonje e dule ka mo wena e bolele le wena e go but I told ka go dula le ntula modimo o sonje le fiwe chance. That's why rena le service rena le jonoro nke di kgoretsela ngwana modimo a dumele le tula modimo a ska dumela mafoko le di khatelelo di mo ganetsa a fitle mo le felo le le something se tlo dula sa Amen. Jwale o kwana tla bo re botsa se re botsishi o re ke ya le godimo. Glory. Hallelujah. Isinga bala ro rero la botse. No, something se tse go buditse le re ka se go botse se tabe se ra wena. Ene wa ba wa botsa ke tumelo e mese. Amen. Bibele re tumelo ke botlhatso ba lo ke di sa boneng ka matlo. Ere mara ke ka tumelo that we understand that the worlds were framed together. Ko tumelo nna le wena ke re a re ba profeta. A re bone vision. Amen. Well, Bibele ke ka tumelo that we understand. Well, your understanding you know. Ko o to ba le ntwe o to le tshwara ka tlhaloganyo e ka moggo. Hallelujah. E ka se o ka bona something, o ka bona something modimo o direla ga botse. But it go fela mo le go re kwishisho ya gae ka mo ore a one ka mogomong ba re ore a one ka mogomong go ra o ka intšha jwang. Yeah. Ka dilo ke sa boneng ka matla. Amen. Well, Abraham ga fitla mola ka tumelo a lebelela tshepiso ya modimo a mmotsa o tse Abraham a botsitse modimo a rena mara re bile ke tsofala so o swa mphale le ngwana modimo a re se ka tshwenyega o tlo ba le ngwana e ka se be servant ya hao tlo ba ngwana wa hao and a lebella mmelo ga se tutlo fetiso ke modimo a feta o bolela lentjulela tumelo ye modimo ba tsa e bile ka mogara ya bona ngwana o Amen. a bona a ngwana shule jwale le ge mengwaga e feta ba sena bothata le ge a bona Sara le gona tsofala le na tsofala mengwaga e sepela gape modimo o ba biditse kwa Abraham na le 75 years ge modimo a mmotsa a na le 75 years a re tlo ba le ngwana ke tlo go dira tata go ditšhaba ke ge go sena sa ebile le ga a kae ko doctor kona ba tlo mmotsa re mogalabi jwale ne taba tša di tlhatlhakana mogala bo nyaka le motswalela ka mokamoreng a ska tlhasa le felo ka re taba tša di tlhatlhakana kgopolo dilo tša di bolelang a se bebele ntšhwela a e boneng a pela botša Sara a re mara o kwa jwang a re a bona ke ga botse mara tšatši le lengwe ge mengwaga e sepela ka morago a lebelela Sara mmotšiša mara Sara kgane o dirile meriri ka re be le mešweng magalantše ntsofala re mara a fa wa kry-a dilonyana tša ka mogomong a re aowa a re mosadi le ena mmotsa re wena o dira eng ka re le wena ke a bona meriri mešweu ya tšhaba ka morago ba bona kore kore modimo a ba fa yone kore Sara a boela ba le thari Abraham a ba le sogana e le tumelo e bereka kore ba le ge ba bona tumelo e dira mebele ya bona so kore Abraham a ba bona le mosadi wa e bona ntwe a sa nyaka ka mokgomongwe ya e phela le o phela jwale
ka mokgwa e ba le ba baswa ka hona ge ba kwa tlala modimo no dumela le mo le lengwe le ba phatsamishe batho ba kitimele go gera Abimeleke go sia gera a bona Sara le sogana go re tlhogo ya dikologa bona ke nyetse basadi mara o moso se a era koko a bona koko Abraham ba feta Sara ka 10 years ene o tsebo re ba ile mona Abraham a ne le 99 years Amen. so la Sara ba tama 89 so ana la 34 years la bona go kwa 89 la rao le ba mo magadi a twa content ka mo re butha mo na bereka dipalo Glory. Modimo a batho mogala re wena motho ke mosadi ya motho a se mosetsanyana mo shita mosadi o ko monne wa se ana mo sina be ke no re ke se senyana mo shita motho ko monne wa hae modimo no bontsha re bebele ke ka tumelo a re ba le taba tša batho ba a re ba le mola re mola go verse verse 11 Amen. Tika tumelo we Sara a fiwa matla a ba mmago setšhaba. Ka tumelo ge a fiwa matla gore bana ba modimo mmele wa kere o ge go gola mmele wa sana matla mara ke ka tumelo ye ke yona e dilelo matla a tlo na le gona a tla a tsene ka mara mmele wa Sara Amen. mola e be ile motsofatsi a fiwa matla mara matla ala a yo gitlela ke tumelo ke ntwe ngwe ge ntwe la modimo ntile dilo ka mara motho a le fa chance a sa le ngangitša a sa le ganetša a sa le bele ka thoko le ya ga selo se bitšwa ke tumelo selo se tloša motho wa ka mo gare ka mo then ga a thoma go bona dilo tšela bjale ga a ka di bona a bolela a re Abraham ba re ke ya go modimo a go nyaka o ba sa bolele fela ka re aowa o ba bolela ntho la e bone le Sara o ile a tla mo a bolela a re ba le taba ya Sarafa Amen. verse 11 Verse 11. Tika tumelo we Sara a fiwa matla a ba mmago setšhaba le ga a šetše a fitilwe ke lebaka gobane o be a re e a nkolofedišitšego o a bothega o be a re ra o a bolela motho o be a re Amen. the voice of faith o be a bolela motho o ba a reng a re wa nkolofetše wa bothega Amen. e twele ka molomo wa because o ka se re wa nkolofetše wa bothega ona le emo le le ka la o tshošana Yeah. o ra le emo lela le be le ka mo ebile a lebeletse wa motshepišitšeng ka mo Amen. a re ga a lebelela wa motshepišitšeng ka mo e re a dira judgment o be a re e re he judged a lebelela bona re wo o ne le matla go feta botsofadi bebile re a thoma a kgetha re wo wa botega o tlo mpha ngwana mo botsofadi baka ge e feta o tswa ka molomo wa hae modimo a e dira Amen. le tshwara jale ditaba tse di bolelang ka moka tse di tla mo nna le wena re na le maemo a sa tshwaneng a ile botse ka tshwanelo o bo sena ntwe se di eme mo pele ga gago ge o na le tumelo ya o wisha dilo mo fatshe tumelo ya o wisha dilo mo fatshe ge o ka ba fika mo yona ile re you can ask anything in my name gape yo o na le yona mona modimo o sa nyaka mara bothata bo bogolo go katanela go fika ko yone ka once wa tshwara jwale wa yena kore wele o tsore ntwe ngwe le ngwe tlang kore wa lebelela pele wa bona mara ntwe kore ka bano tshega pele wa tswe ditla ke ithuba sele kore we lebeletse gore ke tlo ithuba ka a e palele ke selo mara a ile o thomela ka go se palele ke selo wena o santse o fenye santa ya o fudumele o fitlhe mo lesukeng jale mmereko wa melaetša e dilo tse le dikwalletso la modipo go thuša gore o phaya santa ye o se kwa tšelo tša dilo tša kgopo ya selo tša kgopo ke ntho e tsena ka mogara motho ke motlholo wa modimo o e tsena ka mogara ge e seno tsena ka mogare ya go tlhatselela ge o ka kwa tshepišo ya modimo dating e le ka mogara ya go botša re e diregile e fedile e fedile jale a e sanya mare jale a se mo a e nyake ge batho ba no e tšea mo dikgopolong ka re a e tsweletse seo bebele it must be from the heart jale ora lentšu la modimo le swanetse kgona go tsena go thoma ka montle ka mo ya paro ile o bereke se itrutse di wele kwale o ntšitše makhwafa mo
tshubella ka moare re tsene ke ditšhabe go moya wa TV kgopolo tse di be clean o tsene ka moare dilo tse di be gabotse ge di semo ba gabotse ye re bolelang ye Bibele e bolelang ka yona e retla Bibele ge le lotela melao ya ka ke Jesu yona ge le lotela melao ya ka mang le malotela melao ya ka nna le tsate re etla re tlo dula ka maraha jwale o di a diwa jwale a re ka ge Jesu a etla ka maru a tsa tlela batho o re yena le tsate ba tla ka mogare ga gago jwale nagana ge re bolela jwale e setse ba tsene ka mogare ga gago o ikwa re ke tsamaya ke roele modimo jwale o tsere go tlo bolela e sa le wena ke modimo wa bolelang a le mo wena mantswale a kwa ga se aka ke a tate wa dula mona jwale ga a bolela ka mona is faith talking a e sa le wena ke that power because faith ye ke modimo a tlile molemo la go ba ka mara jwale ge tumelo e ka bolela e le ka mara re wena o bolela so go bolela wena go bolela because o bone yena a bolela pele morwa ga a dire selo ga a sa bone tate a dire bale go o bolela go no se go a direga no ngwana modimo mara katano e re na le yona ke peace ke mo satana a ganetša batho go fitla moo yona ya gore ntwe di tlogetse di-question tse o na le tsona ge modimo a ka senkarabe modimo a raba jwang dilo tseo lentso la modimo le swantse le di bereke le di tlose ge le sena le di tlosa mo tseleng o tlo connecta jale satane ke gone mo a na le wena maritamo a ka seke ba o tloela wa go ganetša ka re wa tseba re ge kwa ba o connecta yore invincible army one man in the hand of God we misha repeta ka mokantsi a wena ntwa sa itachi a rata ka no tsara moya wa go repeta ayuri go wa dinta kore tša loma motho ra tla tsebe kwa thomile a rata ka no tsara metsa go nine a nya ke ka bakedi wa go maso metsi la le ka mo fridging a ba mai kore o na le power ye nngwe ntsi kudu one man ba le nagana gore ge kereke ya modimo ge hafu ya lena ka mo kerekeng ka mo e ka ba jwang satana mo kae ge le motho o mo one satana o tsena mo molikong gape e ile yo tswalla pula botsa o la re a tswalela nna tswalela tla ka o nna one man ba le nagana ge go nna le mohuto o montši wa batho ba batho o mongwe a tswaletse se o mongwe a tswaletse baloi o mongwe a tswaletse malwetse go le tswaletse ya o mongwe a buletse di-blessing o mongwe a dira o mongwe a rapeiša bana ba gore le tswele ka mo le ka mo e tlo tswaletsa a o tlo tswalela ga ntšhini o tswalela ga teng ware le ka se bulega le batlile go tlhala le bulega ke nna jwala nagana re go le tseo ka tswalela lotse kae jwale ge se le ba bantšhi le tswalela bile le bula mo ngwe mo wa bona re go tlo ba bose mo lefatsheng lefatsheng le swantse le fetogele le a tshwara bana ba modimo a re ba le verse 27 verse 24 to verse 27 then ke nyako ya mo nka le ka go e tswalela gona verse 24 re fitlha ka verse 27 bana ba modimo ke ka tumelo ge moshe mona a godile a gana go bitswa morwa wa morwedi wa Farao a ikgethela go tatafalelwa le setšhaba sa modimo a nyatša maitshino a lebaka leno a bona go nyatšwa wa Kriste e le lehumo le le phalago matsaka a repeta a dira ka mokgwa woo a lebeletše moputso wo a tlogo o bona emanyana a bona a dira ka mokgwa a lebeletse mara ke di kweletse amen a bona a dira jwale a lebeletse a pele bolela ka ntwe mo ya go bona ka mara moshe ere a dira tšha mokatse a bona a fetša a dira a lebeletse ko a bona o na le ntwe e tswelelang mola a re tswele pele le yona broro ke ka tumelo ge a khuduga Peta a sa moefe bogale bja kgoši a gomarela yeo a sa bonego bjalo ka eke wa mmola mara ya dikwaletse a gomarela wa o se bone ke wa mmola ka re e yena wa mmola mara tseng ka matlhwa ntwe a se magic ntwe a se kanegelo ke motho moshe motho wa o tshwana le rena bebile re Elia ebile motho a tshwana le rena rapela re ke a etswalle alright a re mo re ka etswalle a re Jacob chapter 5 bana ba morena you know batho ba re tsena go ntšhi ya rena bana ba modimo re le ka go dira dilo tse dingwe tsa
re le ka go tlogelela bana wa tsa lefa wa tsa re tlogelela bana dilo tse ba ka šala ba sa sokole ka tsona ngwana modimo tla go botse lo tseo ka moka tsona tseo le ka go di beya o re o direla bana o se nne nako go direla service o se nne nako ya go rapela le go bala lentswe la modimo o re o le ka go tlhokomela future go re go dira memorial so bana ba šala ba go gopola ka ntho marina ke tla re berekela o beya lo tse di tlo swang le tlo di bjang o beya lo tse di tlo swang gore wa tseba go se bone ke bothata. Amen. ke tse bona bona ke re Moshe o ile a re ga ditwa a le ka mo mošate a lebeletse ne a le mo bosing a le mo monateng ka mo mošate a re ke re a lebella ka kwa sebetseng a bona ka mo mara matlho a se moya a bule ga lebella kwa bona bibele ra bona go tlaišega ga Kriste ga lebakanyana gore a bona go tlaišega ga bana ba modimo le ga lebakanyana a bona problem le gore ba betwa ka mogola e ba prepare le tago le legolo le ditamo. Amen. Ene ga re ke lebella mo mo gona mo re peta ke re le gore mo mo se go to hwiwa bibele ra tswa ka kwa mošate a tšhaba a fofela ka seretse ke ba re wa ga bona o re batho ba le ba betwa ka mo a tswa ka mo a fofela ka kwa meloko e lokisang batho a loke. Amen. Nyaka luxury life ka luxury life la go thusa ngwana morena choice ya ga e tlo go batla mosadi ba re ke Sara o ile le yena a lebelela ka mokgo monna ga lebelela a bona motse o tlo tlang a bona dilo ka moka ba bona a kgetha go dula go ditenteng a bona re ba bona ntwe re boneng mo a re dule ditenteng ya ga re tlo dula ditenteng ne re tlogelelo ke dintši jalo o mongwe le yena a ke ba babedi o ba tswele so ba tsamaya ka moka a pe gona mo time tested memorials ke tlo le balla yona ge ba Abraham le mosadi ba le mo ba lebetse dilo ka tumelo lota ka le mona le mosadi le yena a tsamaile ke morapedi ba le ko Sodoma le Gomora ko mara batho ba Sodoma le Gomora o bonya ba motho ka motshepo bo se go etsa lota ka e be le yena mo dikwa hole gore ge batho ba Sodoma le Gomora ba bolela ka monna o loka bana ba godisitse ka mokgwa o le rone ba itshwara botse ka letsatsi la go tla banna ba le ba se ba le ba re ba ja go tlhaselela ba mangeloi o ile a kena le barodi ba ka ba sa tsebe monna gore Sodoma le Gomora wa le kwa letšolo le reng a kere a se mo ra le tliwa mo dimorals di a fela mara o ile a ka go boloka bana ba ga a ba bolokela fela go nore ba tla ba kgone go nyalega ga o ka ba le sona le lore le gona gausinyana mara ntwa a le betse go e dira o ile a ba keeper ka mokae ka o dira melao leng mara a sa le go ba kgethela a good place a se a bone mollo o tlang go Sodoma ke ga le ka go ba wa tseba a le ka go ba keeper mo go tlo swang gona di go tlhokomela mola Mrs. Lotta pelo ya hae ke ina kore a tseba a sa go gore mo gopula go sa kgone go isa mara gore bophelo bona bo ba boima so batho ba ba re ba o rapela ba bodutwana kudu man a ke bone future. I can't see how le batho ba rena ba di graduate re tlo kgona go I can't even being a graduate here bo go tsa mang wa ka bolela le bona synopsis hape go le batho ba no le bella ka moka o no ka tseba mathema ke yo ba so Glory. jale Mrs. Lotta bona re a ye ka gore a sekamela ka thoko le fase e ba mo tshwere botse ko Sodoma ba mo tlhompha jole ka morapedi a tlhompha ke batho ba le fase ka morapedi but a se mo promising ya motho le fase le la ya mo tshwara ganyane gore wa tsalo tsa Sodoma tsa motatetsa mo le di mo tshwere gore di mo tshwere ne mara a ipitsa morapedi ka baka la o ba sa le kaonana ona le ba Sodoma wa tswa di thola tsa go Sodoma ke ba mo lebella ba bona le mokgetho shuli kwa go le mokgetho o fetao wa tswa bana ba modimo ile ge modimo bela a botsa Abraham a re go fisha kwa Abraham alla kudu ra modimo ba kena le broa ka o de modimo ba sa re a re ntselot o ba re ke fisha kwa Abraham a kena wa o la re yo modimo ke a go gopela Abraham a ngwanejo a bone
wa tso no dira dilo ka kgang do kharametsa mo themo ra le ka kra at least batho ba ithanyana ba loka modimo ba bona re ya ka ya Abraham a go lokile Abraham monna o la re no lota modimo a go lokile ke tla rombela mangelo e kwana male ba fitla mola ka taba ba le go tliwa mo ke ba butša buiwa ka Abraham o tswele a sa tsebe kwa yang jwale ba le ke ba butša buiwa ka re dimela e betse mosadi a lot a nana go re tswa mo bona re dutse botse ba bro go rurisha go re ga e tswa pelo ga e be sa kgone go amogela go re ke swetse ke latlhe this soft living go dula di tente ke ja me go apana go Abraham wa tsa e tswa kitima so go re pelo ga ile botlhoko go re a tsaya e gore mara no man mara wa tsa ke tsoro ke senyama sa mfuta manse wa tsa kitima fela re ke lebelela kwa wa tsa go ba bya se khama sa society ke a lebelela bona pelo ga ile botlhoko gore mara no man hape ntwe go re sheisha ka dilo go re ha ke modimo a dira example ka yena modia le tswai a sa re gore mo pelo ya ile gona o tla bona ngere nna ka service mo dipelo go di le gona bana ba modimo bona le le mo le le tlodi a re o ntšhetsa ka mo pelong to gore o kitima o ya ka kwa pelo le kwa setšhaba se rata ka meno mo dipelo di go morao ya re ke a tshwara ke tsa go pelo di eleng otsa ke nna ke nana re go le morapedi wa nnete o le re monna o mosadi o ngwana go na le ntwe o ka e dira for your family live right wa tsaba ke nana re e kaone gore motho a re mola a le mo mpeteng wa lihlo ke re o bona nna le matla jwa o bontse ka re ka tlhokofala o bona ka mogoro le ka ona ao le khule go tshwanela ka a le bontse ka le a lekana go mmele ya lekana thui jwale na bolo o sana matla wa tsa di connection tshela tsa hao ba tlile ka moka ba o lebeletse ba paletse kuda ko ba yora wena ba re man you'll get well ko ra o ntse ba ka idira ka le molao le wena wa kwa re ba mpotsa mara ke a bona re ba go thata ka re ke a bona le ka mokgwa ba ntebela ke o tlokofala o ba lebeletse bona ba bona le ge bana ba itla mo gaufi le mpeto wa hao is more powerful go na le re botsa bana gore bana baka la tseba ko old motwana ke na le pampiri so ka mo go tswa boka ka go tswa boka le jo ka moka jana bana ba feta ba ditia ba itshenya ba ya heleng ke na is much better gore o re go tlhokofala bana ba go ba itla mo gaufi le mpeto o tlhokele sente go ba botsa re go kae maro ba botsa gore bana ba ka mogole ke di butseng ka ona ke bone bophelo bo ke phetse bana ba a po motla bo sa dire joke ke le mola a nna go bolela maka mo a batho ba ba thaithae ba itla mola le ba bolela ba re o ska ba phela jwala ka nna gore o a bona tsela ke re go fitla mola o lebelle bana ba le mosadi a go ba monna a o bolele gore wa tseba ke le tlogoletse tsela le bone tsela ena that is paying off ntwe ke bona mola pele mola bana baka I want you there kore o tlhokofale ka kgotso ya re you did something o tlo pakelela mo le a o tle di servicing di go isha di account yo so account e we wa tswa faith e ka o botsa dilo different jale o le lo batho ba le ka o tamela di feng go la go please basadi ka o please monna o please bana ba hao that person who please because yona ntwe mo dira a be comfortable ka le molela la hae and o dirisa kwena motla tlhokofala mo tla bo so motho go le leselo and that person a re tsoro fetsa le ko kae so o sonje o eme mo ka bophelo ba tumelo e testiwe tumelo ba bana ba ba e bone ba le motho o tlhokofala motho mo bona ba le ba re mma wa tseba keng go le ntwe mo go ratelang yona gore bo ntshetsela amen bo ntshetsela ya go modimo we will never go wrong re bone o ema ka ra mathata so la tse modimo re tseba re eme ko kae le go nyolo tsa maso modimo wa nola wa gago o ngmo o tlo re bontsha re dire go seno tsamaya and le go ya gona mma gore o ska ba belaela re ka shala re kgeloa go bone kona le tšeo batho ba di dira ba di direla family na ba dire selo ba do dia molora fela go le tsa nnete ke ba so ba tsolo ba di dira mo James chapter 5 a re tlole batho ba ba sorry hapo na tsuba ga rekela le fele James Jacobo
James 5 verse 12 to verse 18. Amen. Senzo golo tata le na bana besho le sikela ena le ge ile ka le godimo le ge ile ka le fase le ge ile ka teno ye nngwe ya le na ebe Ke bona ya ke yona brother ke yona mona ke yona awa ya le na ebe awa gore le se tlo shekisho ge mongwe wa lena a le matlokong a rapele ge mongwe a thabile a opele lefelo ge mongwe wa lena a bajwa a bitse bagolo ba puthego ba tle ba mo rapelele ba mo tlodishe mafura leineng la morena mme thapelo ya tumelo e tlo kološa molwetši morena o tlo motsosha ga a dirile dibe o tlo lebalelwa ipoleleng sebe seng sa lena le rapelelane gore le fodiswe thapelo e maatla ya moluki e kgona go dira tše kgolo. Amen. Ekwa ditaba setšiwe. Alright, Bibele e re ge motho a lwala a rapela. Hallelujah. Jwale o rapetše. Right? And then motho mongwe a se a fole. Bibele e re a bitse bagolo ba tlo mo rapela. Amen. Ga a sa fole Bibele e re le confessing dibe tša lena modimo tla le fodisa. Hallelujah. Then e re ge motho a thabile a opele difela. Glory. A šidi tšona mo a re tse di opela ke mang a ke se ranke le tshaba na re le tshabile le dira eng mara Bibele ya ka e ke balang e la le tshwereng Hallelujah. ya lena e re ge motho a thabile a opela a ke tsore ke ba baka ba lutša nako a di opela ka mogae that's why lojeng kore ba kgone go le go bitša moya wa lethabo Yeah. ba busy ka loje le ditlo swa ka moka la ona le ntwe ya o tselela ka go bona go se bone ga botse ngwana modimo ke a very big problem. Jwale mara taba ka shi ere thapelo ya tumelo, a prayer of faith shall save the sick. Amen. Isn't thapelo fela? Thapelo ya tumelo, mara tumelo king tumelo ke botlatse ba go bona le tse di sa boneng ka mato. Ora pele batho ba rapela ba se ka yo rapela ka thapelo e beilwe ka mara bona go se no ba go le ntwe e gona go bona phodiso go pele. Amen. Ke thapelo ya tumelo, isn't thapelo ya go ka go nyako e fitile ya go rapela. Thapelo ya gago e se ke based on something se o tseba the promise of God shall not fail. We born or can nnete ka spele e se go we badile e bone go wena. So ora o se ntse o be mo le mo le ditse go gona o dira thapelo ya tumelo e seng thapelo ya go quota Bibele quota mo prophet. Thapelo ya tumelo ke ntwe e dipika marao before rapela molodi a bone le baka la re wa motho a ka sport Glory. a ke tumela go e bone. Amen. Wa e bona Glory. jwale tswela pele e re the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Hallelujah. E re tumelo e matla ya moluki mara a re bolediša the effective fervent prayer. Amen. A se thapelo fela ntuwe Yeah. effectual a ba re selo se effectual wa ka mana go ne le ke thaba ge go tlo go dira something ya ka re thapelo ka bona e be ya standard se tsitseng. Amen. E se be a prayer of faith. Yeah. Effectual a fervent prayer of a righteous man. Go rapela ke motho o se dumele a gone go ya se be thapelo ya moluki mara le wena o sonje ba o dumela wena and o sena sebe se o se tsebang. Wa ge dilo tse tsaro di kopane o na le leemo a ke re motho mongwe a rapele ke motho mongwe wena self wa ke thapedisa ge o ke thapedisa wena o e thapelela o sonje o rapele tumelo ya tumelo and o sonje o be righteous wena. Ntle le mo a ona ntwe tlo tlhakanang ke formula ya modimo ntseo. Amen. A go notiša product ye modimo a inyaka o fitlhela leemo le le ba gabotse. Jwale ka re raka o tlhola ke ile ka tlhola mantso ba re ke bo effective gore ke bona gore ba go tlhagamo ke go ba re effective ba re ke having a desired effect but it existing in fact rather than in theory. Ge ba selo se effective ba re seo a se selo sa kakanyo se na le practical ya sona. Jwale ge ba re thapelo ga is effective ba re thapelo a se ntho eno e dula ka motho gore ba re Bibele e re mare ka 16 e re jwale eo ke theory ke bolela something se lo se declare ke ka moagao gore ge o dula mola o rapediša leemo la gago ba o rapediša o mongwe motho o swantse o ba ka mogare gago pele o bula molomo o bolela ya bore wa dumela for e swantse e tlebe the voice of faith se ka yo ba voice ya kakanyo tša gago. Your faith in you must pronounce this thing ka re tumelo ya gago e lebeletse wa bona gore
a gone ntwe ka shitisha motho gore go fola a gone ntwe ka shitisha thapelo ya motho ya thapelo gore e fodishe motho ka nna ke bjang ke right jwale go rapela mo le mo leo power ya modimo e flow about amen jwale e fervent but intense boiling gore se ba re boiling to maximum temperature effective fervent prayer gore tapelo eo e a fišheletša mo fetang gore a o sa le temperature a feta eo wa bona dilo a di go boila o kwa ba re selo se a boila gore a re o se tlatlamolotse atomic structure chipi a o yo kry civilan chipi o swanye o ekweša mollo gore ka bona ebile chipi to mo tswa maphilo yo le ebela e ba motepa ntwekile o tlatlamolotse structure sa yena ka moka yone jale go nyaka thapelo ya boila mathata gore a one bothata bo ka šala bo sa tshwarane so no isha bothata go boiling points bo swanye bo tlatlamolo yo mas gore o swanye o disassemble bothata bo mara thapelo e swanye ba ene le di ingredients tša gona tša o biša ntho tlatlamolle dilo tše di wele kwa nkre wa e bona jwale modimo a khutša thonofatša bana ba modimo jwale lengwalo la mafelelo Marcos chapter 11 verse 20 to verse 26 then re a sepela bana ba modimo le a bona re lebane le task e kaka motho ka motho o swantse a tle mo leemo le lore a ska thibelela tumelo ye e age ka gore ngwana morena tumelo ye ge se o na le yona ke amen a o sa ntwe e palang ke be ke bolela le bana ba modimo ke re power ya bo sa feleng ka mara motho power ya bo sa feleng modimo o dirile gore e flow through the soul gore e bereka botere flow through the soul the human soul gore mo e na le majwale o swanye o tšee dilo tša ka moka o di bie mo go flowang power eo ene jwale ge o nyaka selo ngwana morena ge o nyaka selo o sa tse o na se o tswa koka kere o na le ntho o e nyakang jwale o na le ntho o e nyaka mara ntho ya ona a ene gore dilo tša go ya gadigo a ya sono ba bothata ba gago because ka mara ga o dutse maatla a le a bo sa feleng maatla a bo sa feleng a šoma so a thoma dilo modimo ge lefase le sego a re leo le o tswa ko kae wa le bolela la thomega in the beginning jwale a kere bothata ba ga o na le ntho engwe wa e nyaka a ke tse gore ke yona eng but ntho o e nyakang a o tsebona botsebotse ko e hwetša kae jwale go na le tumelo re e bolelang go dumela ntho e tlo ba gona maatla go thoma dilo a swantse a thome ntho eo a re nyake material wa selo maatla a na le power ya go bitša dilo into existence a swantse a thome a tliše a beginning of a thing o sa kgathalo ke ge bothata bo ba ga o nyaka botoga maatla a leng ka maarago a kgona go tliša the end of a thing goba a tliše the beginning of the fall gore maatla a nele a kgona gore dilo ka bebele dilo ka moka o di rwele ka maatla le tula ga Hebrews 1 so ge di tula modimo e le yona the underlying foundation ya dilo ka moka ge o na le ntho o nyako e tlosa mola go e yaka le tula modimo ke se dilo tšela ka moka tsone e kgona go fišeletša se sa ba gona e kgona go mediša se sebe se sego so verse 20 to verse 26 re kgona go tlo tswalela brother 11 ya Marcos 11 20 to 26 kala ka motswane ge ba feta ba bona mogola o omelekilmika Petro ka go elelwa tša maabane a re moruti bona mogola o rugilego o omeleki Jesu a fetola a re ba le tumelo ya go dumela modimo ruri ke a le botša motho ya ka go bolela le thaba ye a re tloafa o yo ikwetša lewatleng a re yalo a sa dikadike pelong ya gagwe a dumela gore tše a di bolelago di tlo direga di tlo mo diragela ka baka leo ke le botšago ke re tsohle tše le ka go di kgopela le rapela di dumele gore le tlo newa gomme le tlo fiwa e re ge le emi le rapela le rapele le lebale ya e re ge le emi le rapela le rapele le baletši yo a nago le taba le lena gore le tata wene wa magodimong a le lebalela dikarolo tša lena amen le a go bana ba modimo taba ya go lebalela ke serious amen
go mo rapella o tshwenye ba confused but le wena o rapella motho nya go le wena o ska bona le taba Amen. tshwenye ba o lokitse taba mara ntwe e ke ya mo yona Bibele e re o la khwetsa sthara asa tshwara o ya lo bolela le sona Amen. a se botsa a feta go sa sa ba se khwetsa se khwile le ba motho ba bona sthara se la o bolela le sona mabana a re ba le tumelo go re ba bontsha gore o se bolaile kae Amen. a re ba le tumelo o dumela modimo ya go because o e bone pele mo ponong sthara se a se bolaya ne modimo o dirile ntho le gore ba kgona go kwisha maatla a lentso a se tša se roba no power ye kgona go dira power ye kgona go bolela the beginning ya selo ntho ngwe le ngwe e bego le mo lefatsheng e thomile ke something Amen. something seo se thomileng dilo sona a sena mathomo ke modimo ntho ngwe le ngwe modimo o tseba re ge a bopa a thoma go e roka gore e tle e be gone o tlhakantše eng le eng Amen. and ga ne go itimeletša o na le maatla go dira ka mokgwao because ke ena e thomileng Yeah. jwale ge modimo wa boletse le setlhare se ko mathomong a bolela setlhare se la se mmele go ne le nako mo le setlhare se le se be se semele mola modimo ke ena a se dumeletseng Bibele re modimo ke ena momediši wa bolela jwale gore Paulos o re wa betseng ke nna go anošitša Apollos momediši ke modimo wa mediše setlhare se la mola ke modimo Amen. ene ga a se mediša o tseba re bophelo ba sona bo tsamaya ko kae jwale ga a fitlha mola se lebelela se sena ntho a e nyakang a tshwenyego o bolela le bophelo bola bo tsentšeng ka mola o ra bona wa bo botša gore wena bophelo ga o sana motho a tlo ja mo setlhareng seno bophelo bola bo a tswa mo setlhareng because wa na le maatla go fa selo mathomo o na le maatla a go se tseela bophelo that's why jwale mo ke rata gore e re ge di ka bolela le thabae mara la se taote mo dipelong gore e se ke thome pele ko pelong e be o dudišaga ko pelong gore go tlo bolela e be ntho e le gore pelo ya ga e a e declare jwale mara ke mo rata gare o ka bolela le thaba o ka bolela le leemo la gago o ka bolela le bothata ba gago o ka bo botsa thwi wa botsa gore wena bothata today goba go sa e se ka mokgwa o ka rapela Bibele e re ge le eme le rapela kore because mo o bolela is either o botsa selo se goba o bolela le modimo ka thapelo goba o rapela ka selo seo se se salang e swantse e fitlha e ba mo polelong power ya lena a se go dula mona la wisha dilo how to you must open your mouth you must speak ke power ya rena le yona ba e swantse be tumelo ya gago e bolelang le tshwara bana ba modimo ka gore yalo bana ba modimo ke nora a re gorentsela ya lentšu la modimo se ke ra le thibelela and then ge lentšu la modimo le sene le tsena ka moara a rena le to re bontšha dilo tse gore power ye re nyaka e ditse ko kae once power ye wa e bona ngwana modimo wa ba bona re šile ntho e boneng eo a e missing ye motho wa ka mogare ga ka ba bona selo o se bone then ga se bone ngwana modimo ge o ka ba wa bolela finish mara bothata ke o bolela se o bone se bale bothata ke bo ba go se bone that's why mona jona go rena ore e tla mo nna laodisha o tlole matlho o bone because ge o ka bona you speak ke mo batho ba sentse ba bolele dilo ke mo se go be le power spoken word mo nako ya rena mara ka bolela jwa mo se o bone Bibele re tshwanetse o dumele mara go dumela Bibele re ke ka tumela ge bo moshe ba bona wa o se bona bo Abrahama ba bona bo Sara ba bona a lebelela a bona go se go be le motho wa ka moare wa tswa mborokong wa tswa ka ra e khatalelo ya sebe mara dilo tšeo di nyaka ngwana modimo wa e phanna kwa lentšu la modimo bana ba modimo ka gore ya le wa modimo go tšwa tlhonofatše a le dire ga botse amen go na le a voice that must come out of us o molomong wa rena fela e nyaka re mo lefelo la tshwanelo gore e tle e kgone go aga ka ra rena amen modimo wa khutšwa le tlhonofatše mo sebakeng sa jwale a re inamše difatlhego tša rena modimo wena mohlodi wa legodimo le lefatshe lebitso le le maatla la Kriste Jesu re a leboga lentšu la go le sa boletše modimo wa ka kgoši ya ka re a leboga gobane kgoši ya ka metlha wena a ko tlogela kgoši ya ka rena le kgakanego o fela o rata gore o bolele le rena fe ka modimo wa ka re lebogile lentšu la go kgoši ya bophelo ke rena re sa kwele papa re kgoniše papa gore tloše dilo ka moka tše di ka go thiba tsela lentšu la ga modimo wa ka di thibela tumelo ya therešo re thušene wa papa re kgona go tšea maemo a rena jwale ka bana ba gago kgoši ya bophelo gore maatla a lentšu la gago a lentshephišo ya rena
e le mokgwa bja rena modimo ka re tlo kgona go khwetša tle go kgwetša bana ba sa tlo tsamaya re ya gae o re dire ka botho o re dire ka moga o kgoša bophelo re tloshe boroko ka moka re ithinthe modimo ka go lapa le tsotlhe modimo a ka re šomele fela letlogo tlo go ema ka bosafele morena re tlogele modimo ka go itatetše ka letšwa lefase la ka keno morena mola re senya ka thopo ya semoya ra kgopela re kwele botlokolo bja dikgonitše gore fa maatla ka metlha o dire ka moga o papa gobane wena ka se ka wa re tlogela thuša bana ba gago thoma ka o monnyane modimo ka fitla ka ba bagologolo morena ka moka rena re be mo mafelong a rena kgopelo tša rena di tlhatso ke lentšu la gago pelo tša rena di tlhatso ka lentšu la gago le be le tsene le age modimo ka le age tumelo ya thereso kgopela le jale re dumela lebitso le le maatla la Kriste Jesu morena wa rena amen re ya leboga bana ba modimo modimo a khutšwa tlhogonofatše re bokeng ka pelo re bokeng Jehova re binele Jesu moloki wa rona re bokeng ka pelo re bokeng Jehova re binele Jesu moloki wa rona re bokeng ka pelo re bokeng Jehova re binele Jesu moloki wa rona amen ke re ka re le ka gae Jamathomola mokene kibile akipekia kime da Jesu Matwalo asantuti satumelo ya Iwokola divizaka Impagile balana ka irenyita pekula Mutu kara kita gilio makaria kwa gilanga